Ja kad gledam uvijek gledam ga sa žalom u očima jer znaš da na kraju sezone neće ostati ovdje. Najvjerovatnije. I ja bi sve pare koje imam uložio u njega. To je kakav zaljubiš na ekskurziji. Samo je li realno da ga i sa tim parama svim ostaviš ovdje, jer momak je brutalan igrač. Ono što je jučer napravio kao se zove, Hajster u prvo poluvrijeme, što općenito radio cijelu utakmicu, ali pogotovo prvo poluvrijeme. Ta i šta vuče još iz one prve utakmice u Puli na Hajster. Ma dobro, ali jučer broj driblinga koje ima i šta mu je napravio 2 puta kad se vrti oko sebe. Ono je nešto bolest. Ili imaš ili nemaš, njegova dodavanja, njegove odluke, koliko ima ovih očekivanih asistencija i ključnih dodavanja. 6 ključnih, 3 velike prilike. Znači, 6 ključnih dodavanja, 5 driblinga. Ja sam baš gledao, ja sam se sitio... Pazi, prosjek je 2 do 3. Tako je, ne, tebi Doku koji je na razini najboljih driblera na svijetu, ozbiljno lupa te brojke, on samo dribla mahnito tamo i ima onu utakmicu friško protiv Newcastle, sitio sam se toga jučer na utakmici, on je odličnu doktorsku utakmicu igra, on ima 3 driblinga, 3 od 4. Ovdje Almena ima 5 od 9 driblinga, znači on je vrtija njih, mantalo im se u jednom trenutku, morali su poslati Kadušića, Mesara da ga istuče tamo. Pazi, ali dribling ti se računa samo onda kad ti prođeš pokraj igrača, kad je uz out liniju ovoga Hajstera prošao 2-3 puta, kad ga je doslovno ostavio iza sebe, to ti se računa ako uspješan dribling, ali pazi, nije uspješan dribling samo to je ono što brojke ne pokazuju. Evo kad te on izbaci, kad ga ostaviš na pol metra od sebe, kad se ti oslobodija za šut ili za dodavanje ili za ovo što si rekao, velike prilike što je iskreira, to je isto uspješan dribling, realno. Samo ti to statistika ne računa. A kako kad je sebi oslobodio za šut, s noge na nogu u malom prostoru, pa onda Bambin, kad je ostavio za Krovinovića, kako je štopa balun, ono je bolesno. I protiv Istre, kad je da gol gori, kako je štopa balun, toliko dobro je štopa da je sebi dopustio i treći dodir. Ima je među dodir jer je prvi bio toliko dobar. Je, pa to je bila dosta slična situacija, ova Dimo je sad crte skinija. To je jedino što fali njemu to možda. I ona odluka da kad je doda Koliću, meni je djelovalo što smo rekli prije početka da je njemu se Šego dobro ponudio. Na kraju ispalo je da je puno boljoj situaciji Šego nego što se je djelovalo da će biti. I onda u zadnji čas što smo uvijek od njega i govorili, uvijek će on gledat taj pas dodat, a u trenutku kad bi mora ići možda zaopalit pod prečku, di će, šta će tamo, Koliću? Neka ne da nijedan gol ako će ostati do kraja sezone, ako će ostati u nas, neka samo asistira. S obzirom koliko kreira čovjek, donijelo bi nam, to je ona priča, ako je cijena 2 gola, kompenzacija za sve potencijalno ovo što iskreira i otvara, pogotovo koliko su nam se digli neki igrači iz drugog plana, Šego prvi, neka pustiti gol. Kemija između Almene i Skoke. Ovi me uletija 2-3 puta iza leđa igračima, ovi ga je vidio svaki put normalno i spojija ga i kod gola ovoga što smo zabili, isto tako se desila situacija i prvo poluvrijeme 2 šanse. Njih 2 u kombinaciji, mislim koliko imaju, Almena 21, Skoko koliko? 20. A to njima je nogomet u krvi, to je to jednostavno. Oni su da i baciš bilo koju vrstu natjecanja, 5-5, bilo samo im da i gleda i gušta i to je to. Jer to su baš inteligentni igrači koji se ne moraju niti uigravati, a znaju igrati skupa. Da. Razume se. Isto razmišljaju na kraju krajeva. Pa i stilski su jako komplementarni, zato se nadam da, ne znamo šta će naravno biti sa Almenom, ali se zato stvarno nadam da ćemo, probat svim silama Gepekova ako triba, ali teško će se biti navikniti bez tolikog doprinosa, jer ti ne možeš tako lako kompenzirati takvog igrača. Kako će naći takvo krilo? Da ga ne moraš platiti par milijuna eura odštete samo, to je daje mu plaću koliko hoće i daje mu, ne znam, ponudi mu postotak od budućeg transfera i kupi ga sa tim, ode se snaša, nadam se da mu se sviđa i ne znam, treba raditi u tom smjeru da ga se ostavi pošto poto. Preuzmi taj rizik, sad će neko reći šta ako se ozlijedi, pa šta ako se ozlijedi, u ovom trenutku donošenja odluke, je li to logično da napraviš sve da ga ostaviš? Radi ciljevi, počmi pregovora već sada. Sad ja bih rekao da smo već u zaostatku, ako ti njega nisi činje uvatio ni kontinuitet, on se prvi afirmira
u ekipi, za njega si odmah u startu vidio da će radi razliku, da je individualno i bez uigranosti tolika klasa za HNL da jednostavno nema šta se misliti. Ponudi mu ono što bi bilo logično, da dobije jednu još sezonu cilu, pravu, sa momča, pa neka iduću zimu, uvijek će se njemu mlade, 21 godina, nije da on ko Giljamon da mora odigrati 2 sezone ovdje na nekoj razini ili sezonu, pa ćeš već ući 27 godina, pa nećeš se vratiti više u neku Valenciju, nećeš gađati to. On ima 21 godinu, neka on ode sljedeću zimu, jedva će uvati 22, može ima za njega more prostora u nekom klubu boljem kojeg cilja. Ovo je taj Moneyball. Ti on automatski radi ogromnu razliku i bez obzira na novac koji trebaš uložiti u njega, on će se višestruko isplatiti ako on nastavi istim smjerom, a ima sve preduvjete da nastavi. Nekad je i 100.000 puno, a nekad je i 5 milijuna malo, tako da ne treba se bazirati na cifre, nego na potencijal koji dobivaš za tu cifru. Riskira, naravno.